Inzirazanje zica mu mitego Satana agenda atega ariko nkagenda nyisimbuka sikubw'inkomezi zanje ariko harunkingira akanangwanira kandi akaba ari nawe uneshereza inzirazanje zica mu mitego Satana agenda atega ariko nkagenda nyisimbuka sikubw'inkomezi zanje ariko harunkingira akanangwanira kandi akaba ari nawe uneshereza Yesu umwe yageragezwa akanambambirwa akanavuga ko birangiye singira ubwoba cyane ngo nihebe ko nzi kwikizoza cyose uwo ni uzokine ni Yesu umwe yageragezwa akanambambirwa akanavuga ko birangiye singira ubwoba cyane ngo nihebe ko nzi kwikizoza cyose uwo ni uzokinesha wamasi wanjegezaho yaco unyiteranyako ntuhanganye na je uhanganye n'uhoraho nayo jiwe kubwanje vyawe sindavyitayeho numva ivyishimo vyinshi byuzuye umutima wanje ariko uwo ndabikesha ni Yesu Kristo yabuwe intambwe zose ntera Yesu ni wancira inzira yambaye hafi kenshi no mu gihe c'amarira aranyongorera ati ntukabeho wiganyira kukuzura ubwami n'ubugingo budahera Yesu Kristo niwe nkinzo no mu gihe c'ibibazo mitego n'ikirenga ariko nkomeza gusenga nubwo bitoroshe muri Kristo hararyoshe sica arico cyose kikugira kububasha kuko ibiganza byacu bitingatiye kunesha nikico nyitambika ndi kumwe n'umugabo yahambwa kazuka ni Yesu umwe yageragezwa akanambambirwa akanavuga ko birangiye singira ubwoba cyane ngo nihebe ko nzi kwikizoza cyose uwo ni uzokinesha imisozi ikikuje Yerusalemu nikuhoraho akikuje abantu biwe uhereye kera ukageza ibihe byose azahora abasigamye uko imisozi ikikuje Yerusalemu nikuhoraho akikuje abantu biwe uhereye kera ukageza ibihe byose azahora abazigamye ni Yesu umwe yageragezwa akanambambirwa akanavuga ko birangiye singira ubwoba cyane ngo nihebe ko nzi kwikizoza cyose uwo ni uzokine ni Yesu umwe yageragezwa akanambambirwa akanavuga ko birangiye singira ubwoba cyane ngo nihebe